Hello les amis, nizere ko mfite byiza cyane muri hose. Reka dutangire rero twifuriza isabukuru nziza cyane y'amavuko bwana Master Kensi. Akaba rero yagize anniversaire uyu munsi hariya juje ingahe 39 40 ingahe muze rero akaba tumwifuriza isabukuru nziza cyane y'amavuko. Reka twitangire rero ama e-paper n'ibinyamakuru byacu rero dutangira muri Tutto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ravuga iki ikinyamakuru rero cyatubwira yuko Juve ntago igikinisha abasaza. Akaba rero ari titre y'iki kinyamakuru kuri wa gatanu kitubwira yuko ikipe ya Juve ihura na Dinamo Kiev. Ikipe ya Juve yakinishije abakinyi bageze ku 8 bari munsi y'imyaka 25 nkuko bareba hangaha. Ibi bintu rero byari bitarabaho ku bwa famille Agnelli bafite ikipe ya Juventus. Pirlo akavuga ati ntabwo bafite bwo kurahasa abajene bakiri batoya cyane kabisa. Tutto Sport ku rundi ruhande ikagaruka itubwira kuri Olivier Giroud ndetse na Rodrigo de Paul. Aba basore bombi rero barashakishwa cyane ikipe Inter de Milan. Olivier Giroud ngo birasaba ko bakishyura amafaranga mu kwezi kwa mbere, mu gihe Rodrigo de Paul bagomba gukora swap rero n'ikipe ya Udinese. Rodrigo de Paul akaza mu ikipe ya Inter de Milan, hanyuma Massimo Pinamonti akajya mu ikipe y'abavandimwe ya Udinese. Akaba rero ari swap deal bakora bakongera amafaranga make cyane. DML ikatubwira yuko Chelsea iri mu gihirahiro gikomeye cyane nyuma y'ibyo Olivier Giroud amaze gukora. Akaba rero Olivier Giroud amaze gutsinda ibitego 5 mu minsi 8 ndetse bikaba byashyize Frank Lampard ku gitutu gikomeye cyane byamucanze. Eske aribaza ngo ndamubanza bo muri iyi match ya Leeds muri iyi weekend. Akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea ubu ngubu ngo ntago bo ku gitekerezo cyabo bifuza kurekura uyu mugabo Olivier Giroud muri uku kwezi kwa mbere, ahubwo igitutu gikomeye cyane akomeje kugiterwa Olivier Giroud na Didier Deschamps. Akaba Didier Deschamps we yifuza ko ava mu kwezi kwa mbere mu ikipe ya Chelsea akashaka hajya gukina akabona umwanya, mu gihe Olivier Giroud we avuga ko ku ruhande rwe yishimye cyane kuguma mu ikipe ya The Blues Chelsea. Urumva ko rero ibintu ni hatari cyane biri vague kuri uyu mugabo Olivier Giroud. Korea dello Sport yo ikatubwira yuko Napoli yarase kabisa. Akaba rero Napoli yarase kubera iki? Yanganyije n'ikipe ya Zed Alkmaar. Akaba rero banganyije mu Buholandi igitego kimwe kuri kimwe. Dries Mertens yatsindiye ikipe ya Napoli, ariko Kupmeiner ku ruhande rw'ikipe ya Zed Alkmaar aza kubishyura kuri penalty. Akaba rero ubu ngubu tuvugana kabisa ikipe ya Napoli irasabwa kuzatsinda ku munsi wa nyuma ikipe ya Sociedad kugira ngo yikarifie. Gattuso rero bamushyize ku gitutu ngo agombye kuba yikarifie, yabwiye ati ahubwo twaturi hafi yo gutakaza iyi match nuko mutabibonye neza. La Gazzetta dello Sport yo ikagarukana none ku ikipe ya Milan none yitwaye neza cyane nyuma gutsindwa ibitego biri ku busa mu kinumanza n'ikipe ya Celtic. Akaba rero yihimuye. Akaba rero iki cyamakuru kivuga ko amadaimoni ane ku ruhande rw'ikipe ya Milan ariyo yazonze cyane ikipe ya Celtic, harimo Calhanoglu, Castello, Oge ndetse na Brahim Diaz. Hanyuma umutoza Pioli akaba yaje no gutanga information yavuga ko rero Zlatan Ibrahimovic batamwemerera rwose, ntago ku cyumweru azaba hari kuri match ya championnat, byaba ari ukumushyira muri risk ikomeye cyane. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Marca cyo kikavuga kiti hari impamvu 100 hangaha zo kuba ikipe ya Madrid igomba kwemera akongera amasezerano ashaka mu ikipe ya Madrid Sergio Ramos. Akaba ari ikinyamakuru kivuga kiti process yo kumwongera amasezerano isa nkaho yahagaze muri iyi minsi. Akaba rero iyi kipe isa nkaho yabiblotse kubera iki? Kubera ko igihe uyu mugabo ashaka Ramos ngo kiri kugora cyane ikipe ya Madrid igihe cy'imyaka 2 hamwe na Sarri ari gushaka nayo ngiri kugora ikipe ya Madrid. Madrid rero ikaba yifuza yuko yagabanya umushahara hanyuma ikamuha igihe ashaka. Kubera iki? Kubera ikibazo cya pandemi ya coronavirus COVID-19 rero yazonza abantu hangaha. Ikinyamakuru gitanga impamvu 100 Madrid igomba kongera amasezerano Sergio Ramos. Affaire à suivre. Ni mugoroba rero ikaba yakoze gra y'iki kinyamakuru cyo gutanga ibihembo ku basportif batandukanye bitwaye neza cyane muri uyu mwaka 2020. Baka rero bahembye abantu benshi cyane rero, harimo Nadal, harimo Casillas wahawe igihembo cy'icyubahiro, haza Jesus Navas wahawe igihembo nk'umusportif bare witwaye neza cyane muri Espagne umwe-Espanyol, hakaza Paul Gasol muri NBA. Ibintu nk'ibyo byo bagire batanga ibihembo byinshi cyane kabisa. Ikinyamakuru nacyo cyakoze awards zacyo rero za 2020. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Daily Express ikabigaruka kuri resultat rero z'amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza yakinye Europa League. Las Calens kanganyije na Spurs 3-3, San Bell Dele Alli. Hanyuma umuntu wabahemukiye igitego cya nyuma cya Kalamonko kabisa bakubise rero cy'uminota ya nyuma. Las Calens banganya ibitego 3-3. Mourinho rero nawe yikoma cyane abakinnyi be avuga ko babyimbije intugu kabisa, bumva ko bakomeye muri iri tsinda. Bakaba bararegeje rero ngo nicyo gitumye kuri ngo ikipe ya Tottenham Hotspur iri ya kabiri muri itsinda iherereyemo. Arsenal ikaba rero yinyuguje Rapid Vienna ibitego 4-1. Hari abafana mu by'ukuri. Akaba rero Alexander Lacazette, Pablo Mari, Eddie Nketiah ndetse na Smith Rowe aribo batsinze ibyo bitego ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, mu gihe Leicester City yakubiswe 1-0 itsindirwa muri Ukraine n'ikipe ya Zoria.
ikinyamakuru The Sun cyo kikagaruka kuri Alexander Lacazette rero wakubise misile ya hatani kabisa, ishoti rikomeye cyane ryahagurukije abafana ba Arsenal rero ibihumbi 2000 muri stade. Akaba rero ikinyamakuru giserebrana cyane hano na Alexander Lacazette Daily Star ikaba ivuga ati abafana bagarutse kabisa, hitegurwa North London Derby, ari nako kandi byari byiza cyane mu maso ya Ganazarius. Akaba rero ari ya mascot y'ikipe ya Arsenal nayo yari yamaze kugaruka kuri stade tayari kabisa. Mourinho we muri ikinyamakuru Daily Star akaba ashinja cyane rero attitude y'abakinnyi be mu by'ukuri ntabwo imyitwarire myiza cyane kuri uyu mugoroba. Ikinyamakuru The Sun cyo kigaruka ngaho kivuga ati nta Ken nta gain kabisa, ati nta Ken nta nyungu cyangwa se nta byishimo ku ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko ibyabaye ibyo byose rero akaba bishimira cyane rero kuri ikipe ya Spurs banaserebrana cyane. Gareth Bale wari wishimye mu by'ukuri watsinze igitego cye cya 200 muri kariyeri ye, igitego cya 57 mu ikipe ya Tottenham Hotspur, ibitego 33 mu ikipe y'igihugu ya Wales, ibitego 5 yatsindiye muri Southampton ndetse n'ibitego 105 yatsinze mu ikipe ya Madrid, akarayujije ibitego 200 yafungaga muri kariyeri ye. Yari yishimye cyane kabisa. Ikinyamakuru kino tuvuga ko Ken ari bugaruke kuri North London Derby muri weekend ku munsi wo cyumweru saa 12 n'igice. Daily ikatubwira ati Dele yatsinze, Spurs yakomeje, hanyuma Jose wowe kubera iki utishimye kabisa. Ikinyamakuru rero kinibazanga hakiti kuki Jose Mourinho atishimye. Ikinyamakuru L'Equipe kikagaruka ngaho rero kuri aya matsinda yose kabisa. Ikinyamakuru rero kikaba cyanagarutse kandi kitubwira yuko nyuma yuko bakiniye ijurune ya gatanu mu matsinda, akaba ikipe ya Arsenal, Hoffenheim, Leicester City ndetse na AS Roma nizo zaramaze gukomeza, ariko nimugoroba hiyongeyeho izindi 12 rero nk'uko bireba ngaha kuri itebo. Akayongeraho Lille, Tottenham Hotspur, Royal Antwerp, AC Milan, Braga, Villarreal, Dinamo Zagreb, Etoile Rouge Belgrade, hakaza ikipe ya Leverkusen, Slavia Prague, Glasgow Rangers, Benfica, Granada n'ikipe ya PSV Eindhoven. Akarizo zamaze kwikarifia rero ikipe 16 ngubu zimaze kugenda tayari. Tukiri mu gihugu cy'Ubwongereza kandi Daily Express ikabigaruka ngaho ivuga ati what a fiasco, ati mbega igisebo nima ariko navuga cyangwa se mbega gufailinga kwa parliament y'Abongereza. Akaba rero government yabo yanze gutanga amafaranga yo gufasha iki cyiciro cya EFL mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko byanangiye Premier League itabaye ikaba yatanze $250,000. No kuvuga ngo izi $250,000 bahaye EFL harimo $200 zizafasha Championship ndetse na 50 zizafasha League 1 na League 2. Daily Express ikabisobanura neza cyane ivuga ko bafashije rero aba bayobozi ba Premier League bafashije iki cyiciro cya EFL, no kuvuga $200,000 zizajya muri Championship. Ikipe imwe ikazajya ifata $8,333 by'amapaundi, hanyuma ikipe zo muri League 1 zikazafata $375,000 nibure buri kipe izafata ayo mafaranga, hanyuma League 2 buri kipe izafata $250,000. Ariko ayo mafaranga babahaye ntago ari kado, bazishyura uyu mwenda wose kugeza muri June 2024. Mu kwa gatandatu 2024 izi kipe zigomba kuba zagaruje amafaranga muri Premier League tayari. The Guardian ikagaruka hanga rero tubwira ko nubwo abafana bagarutse mu kibuga ariko amategeko ni yayande, no kwambara maske, nta guhoberana, ikindi nukwirinda kuririmba cyane wambaye agapfukamunwa kuko nabyo byaguheza umwuka, nuko sakuza gake gake hatari kabisa. Demel ikabaganira na Bansel Ivanovic akabashimira cyane kabisa umugabo witwa Roman Abramovich kuko yamusevingiye kariyeri ye. No kuvuga iki, uyu mugabo yaje mu kwa mbere mu mwaka wa 2008 mu ikipe ya Chelsea avuye muri Lokomotiv Moscow. Ahageze uziko yabonye debut ya mbere, yaje mu kwa mbere abona debut mu kwezi kwa 9 nibwo yatangiye bwa mbere gukina Premier League. Hagati aho ngaho rero yagize ibihe bibi cyane ku buryo yumvaga agiye kuva mu ikipe ya Chelsea, ariko ikipe ya Juve na AC Milan zamushakaga icyo gihe ntibyabaye ko ngombwa ko zimutwara kuko yagiranye ibiganiro muri iyo sama yashaka kugendamo, yagiranye ibiganiro n'umukire Roman Abramovich. Hanyuma Abramovich ngo baganira igihe cy'iminota 30 aramubwira ati ndakwizeye, ni wowe twazanye aha ugomba gukina kuri ra kabiri, ni wowe ugomba gutera umupira hano, ndakwizeye b'umuntu w'umugabo ureka ibintu by'ububwa bwo gushaka kugenda n'ibindi byose. Amushyiramo kime, hanyuma birangira uyu mugabo atwaye ibikombe 9 mu myaka 9 n'ikipe ya Chelsea yayimazemo. Akabashimira cyane rero umukire Roman Abramovich. Ari nako kandi akaba Frank Lampard rero yamuvuzeho, aza no kuvuga ko Frank Lampard azatoza igihugu cy'Abongereza kabisa, mubona nk'umutoza w'igihe kizaza w'igihugu cy'Abongereza. The Times ikabigaruka ngaho itubwira ko rero Vale ihari cyane kabisa. Ikinyamakuru rero kirabivuga kibikuye hehe, akaba ari David Roland LRA, akaba ari umugabo wahoze uri umusifuzi mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko ngubu akaba ari technical director muri FAB, imwe itegura amategeko ya football. Akaba rero
uyu mugabo yavuze ati VAR irahari kuzahaguma. Abantu bibeshya yuko VAR yazagenda itazakomeza, ati baribeshye cyane, VAR irahari kandi izamara igihe kirekire cyane. Undi rero wamushyigikiye ahangaha akaba ari Lucas Brad, akaba ari sekreteri wa IFAB, akaba yamaze gutangaza yuko barimo baragenda bakosora gake gake system ya VAR kugira ngo ikore neza cyane, izabe efficace, ariko ngo ni ikintu bihaye plan y'imyaka 10 nibura kugira mu mwaka wa 2030 VAR izabikora neza nta kibazo na kimwe ifite. Ati rero mwihangane, ibintu biragenda bikosoka gake gake, natwe tubona ko hari amategeko tugomba kongeramo, tubona ko hari ibyo gukosora. Ati byose rero bizagenda bidutwara igihe cy'imyaka 10, ni process twihaye kugenda twubaka gake gake. Ati ntago technology yaza ngo ihite ikora gutyo umunsi umwe. Ikimakuru Sport kikaba kivuga ahangaha rero kuri Neymar Junior Santos. Neymar akaba rero nyuma ya match ya Man United yatangaje amagambo avuga yuko yifuza kuzangira gusubirana na Messi muri sama ikurikiyeho kabisa. Akaba rero ashaka kongera gukinana na Messi umwaka utaha. Akaba rero ikinyamakuru Sport kivuga kiti ubu ngubu biroroshye cyane yuko Messi yava muri Barcelona akajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuruta uko Paris Saint-Germain yarekura Neymar ajya i Camp Nou. Akaba rero kuri ngubu bivuga yuko kugira ngo Neymar asubire i Camp Nou byasaba miliyoni 100 z'amayero. Barcelona ngiyo deal rwose ntiyayinjiramo. Ikimakuru Sport kandi kigakomeza ngaha rero ku nkuru yindi ya Messi kitubwira yuko ejo naramuka atsinze ikipe ya Cadiz azaba yabaye umukinnyi wa mbere ku isi kabisa utsinze ibitego byinshi rero muri club imwe. Akaba rero azaba anganya na Edson Arantes do Nascimento aka Pele rero akatsinze ibitego 643 muri club imwe. Akaba rero Messi nawe azaba byuzuza ku munsi w'ejo naramuka atsinze igitego kimwe, natsinda 2 azahita ashyiraho record y'isi rero akazaba ari umukinnyi mu mateka watsinze ibitego byinshi muri club imwe. Sport kandi kagaruka hanga rero tubwira ko Italy ariyo muri VAR ukurikiyeho rero kuzakina na Espagne muri Ligue des Nations ku munsi w'ejo habaye tombora. Akaba rero Ubutaliyani bwaratomboye kuzakina na Espagne mu gihe Belgique izakina n'Abafaransa. Ni match zombi rero zizabera ku kibuga cya AC Milan kabisa San Siro, ndetse indi match ikazabera rero ku kibuga cya Juve kabisa. Akaba rero Juve Allianz hariya rero akaba stadium y'ikipe ya Juve rero nayo izakira imikino. Belgique ikaba yatomboye rero kuzakina n'Abafaransa. Iyi Final Four rero ikazabera mu gihugu cy'Ubutaliyani mu kwa 10 hagati y'itaki ya 6 n'iya 7 2021 rero akaba bizabera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Sport kandi katubwira ngaha ko Pochettino akaba rero Madrid ngo yamaze kumukontakta tayari kabisa, akaba rero mutoza nguri miye place rero mu guhabwa akazi mu ikipe ya Madrid mu gihe Zidane yakirukanwa. Mundo Deportivo yo kuri wa gatanu kayagarutse rero ku cyo yise Operation Neymar. Neymar rero akaba uyu mugabo nyuma yo kubatsinze ikipe ya Man United yavuze ati ndashaka kongera gukinana na Lionel Messi umwaka utaha kabisa. Ati ndabizi tushobora kubikora. Akaba rero uyu mu Brazil yashyizeho kondisiyo ikipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo ayongerere amasezerano nuko yazanye Messi. Akaba rero ari igitutu gikomeye cyane kuri Nasser El Khelaifi. Ikinyamakuru kikatubwira yuko uyu munyargentine aramutse atagiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain akaba rero icyakurikiraho nta kindi nuko Neymar haba hari possibility yuko yaza Camp Nou. Ibyo rero ngo bigaterwa na president wayoboye ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru l'Equipe kikakivuga ati Neymar yakoze mercato. Akaba rero umu Brazilien yabivye akavuyo nyuma y'intsinzi ya Man United rero avuga ko ashaka iruhande rwe Messi umwaka utaha. Ikinyamakuru l'Equipe kigakomeza kitubwira ko iyo hataba financial fair play ikipe ya Paris Saint-Germain yari kuba yarangije dossier ya Messi sama ishize. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko Man City atayo kipe yonyine iri muri iyi dossier. Ikaba rero na Paris Saint-Germain yinjiyemo kuri conditions za Neymar yashyize kuri PSG kugira ngo asinye amasezerano. Birasaba yuko babanza bakasinyisha Leo Messi. Gusinyisha Leo Messi ku ikipe ya Paris Saint-Germain birasaba iki? Birasaba yuko igomba kugurisha bamwe mu bakinyi bayo, harimo Idrissa Gana Gueye, harimo Paredes, harimo Juan Draxler, harimo Di Maria. Abo ni abakinyi bose ngishobora kuba yagurisha kugira ngo irebe uburyo yabona amafaranga ahagije yo kuzana Leo Messi. Ikimakuru rero kikatubwira yuko ubwo ni dossier iri mu maboko hagati ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru kikibaza ngaha kiti bidakunze yuko PSG ibona Messi, Neymar yajya muri Barcelona. Ati birasaba iki? Birasaba ko Barcelona yawe ifite amafaranga menshi arenga miliyoni 150 z'amayero kugira ngo ibashe kuba yagura Neymar mukura muri Paris Saint-Germain imutwara i Catalonia. Ikinyamakuru kikavuga ko ikipe ya Barcelona iri muri crise ikomeye cyane kuko yo yibere none no kugabanya imishahara y'abakinnyi kugira ngo ibashe kubona amafaranga ihemba. Akaba rero ubungubu gahunda ni hatari cyane ngo iri hagati ya City ndetse n'ikipe ya PSG. Reka turebe uburyo ibintu bizagenda. The Sun ikatubwira ati divorce ya Messi. Barcelona ikaba iri mu ntambara n'umusitari wayo
ari nako byavantaje cyane ikipe ya Man City rero yabyuririraho igahita imutwara. Perezida rero niwe washyuhije iyi nkuru, akaba yitwa Carles Tusquets, akaba rero ari perezida w'agateganyo w'ikipe ya Barcelona, watangaje yuko byakabaye byiza bakagombye kuba baragurishije iyi sama Lionel Messi kugira ngo babone uko bikenura ibibazo by'ubukungu bafite. Akaba rero ubu tuvugana ejo mu kwezi kwa 10 ikipe ya Barcelona yashyize hanze yuko yamaze guhomba miliyoni 88 z'amapaundi, akaba rero banahemba Messi miliyoni 54 z'amapaundi ku mwaka. Akaba rero bakagombye kuba barakirutse uyu mushahara wa Messi, ari nako kandi bagabanyije mu by'ukuri iki gihombo bagize. Messi rero next summer akaba ari umuntu uzaba uri libre, ngo ikipe ya Inter Domira ndetse n'ikipe ya Juve zirimo ziramushaka, ariko kubera proje z'imikinire yazo zifite zikaba rwose aho ngaho ziri gutsindirwa kuri proje y'imikinire, ahubwo proje ya City na Paris Saint-Germain akarizo zakurura uyu mugabo kuko zamuha byose ashaka. Aferi yo gukurikirana cyane. Anako kandi tunasoreza rero kuri Yani Bednarek, akaba ari umusore w'ikipe ya Southampton yamaze kongera amasezerano kugeza mu mwaka wa 2025 mu ikipe ya Southampton. Hanyuma Patrick Vieira rero akaba amaze kwirukanwa n'ikipe ya Nice nyuma yo kwitwara nabi cyane muri Europa League. Rero Vieira ubu tuvugana Nice imaze kumwirukana, ubuse n'abarerekeza he mana yanjye. Bibe byiza cyane, weekend nziza.